2018 жылдың қорытындысын шығара отырып, 4,5 миллионға жуық жолаушы қызметімізді қолданған қуана хабарлаймыз. Осы жылы 69 бағытта шамамен 45 000 рейс орындадық. В этом году мы отремонтировали более 970 колес и 380 аккумуляторов. В 2018 году 17 бывших кадетов программы Абинишева стали командирами. Біз осы жылы өз сату кеңселерімізде 500 мыңға жуық билет саттық. We answered to 800,000 calls in 2018. И более 400 тысяч билетов было продано через официальный сайт и мобильное приложение. A very good day to all of you, and I wish you all a very happy new year for the close of 2018, beginning of 2019. 2018 is a very challenging year, of course, as it always is, but at the same time, with your support, we were able to achieve some great successes, new aircraft, new routes, new products, and continued recognition by the world's aviation community through our Skytrax and TripAdvisor awards, amongst others. All of this is due to your support. So again, I'd like to finish as I started by thanking you for that support and wishing you and all of your families and your loved ones a very happy and successful 2019.